Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Urukiko rukuru rwa Malindi muri Kenya rwatangaje ko amatora ya perezida ateganyijwe muri Kanama mu mwaka utaha tubarira itegeko nshinga ry'igihugu. Rwavuze ko zaba nta gaciro afite mu gihe yakomeza gutegurwa mu gihe nk'icyo mu myaka iri imbere. Kuwa gatanu umucamanza Mugure Tande yavuze ko komisiyo y'amatora muri Kenya yaba inyuranije n'itegeko nshinga iramutse iteganyije amatora ya perezida ku itariki 10 Kanama mu mwaka utaha. Urukiko rwanzuye ko amatora ya perezida agomba kuba mu mwaka wa gatanu wa manda aho kuba nyuma y'uko uwo mwaka urangiye. Ibivuze ko amatora yagombye kuba muri Kanama mu mwaka turimo aho kuba muri Kanama y'umwaka utaha. Umwanzuro w'umucamanza Tande yavuze ko itegeko nshinga rya Kenya riteganya ko perezida agomba kumara imyaka 5 yuzuye ku butegetsi, ashimangira ko itariki y'amatora igenwa n'itegeko nshinga ari igomba kubahirizwa kandi iri imbere y'igihe manda imara. Urukiko rwavuze ko amatora ya perezida akwiye kuba ku itariki 11 Kanama uyu mwaka turimo aho kuba mu mwaka utaha. Icyakora rwahise ruhagarika ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro by'agateganyo. Iki kibazo cyagejejwe mu rukiko navuga ko kubera ko amatora aheruka yabaye ku itariki 9 Kanama 2022 andi matora akwiye kuba ku wa kabiri wa Kanama uyu mwaka hashingiye ku ngingo z'itegeko nshinga. Nyuma yo gusuzuma ingingo 136, 142 na 59 z'itegeko nshinga rya Kenya, urukiko rukuru rwemeye ibisobanuro byari bajyanye iki kibazo mu rukiko ku bijyanye n'igihe amatora ya perezida akwiye kubera. Nubwo urukiko rwemeje ko guteganya amatora ya perezida muri Kanama umwaka utabinyuranije n'itegeko nshinga, rwahagaritse ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro kugeza nyuma y'amatora rusange ateganijwe. Bivuze ko komisiyo y'amatora izakomeza ibikorwa byo gutegura amatora y'umwaka utaha. Nubwo urukiko rwagaragaje ko akwiye kuba muri Kanama y'uyu mwaka, umucamanza Tande yavuze ko guhagarika amatora umwaka utaha muri iki gihe byateza igihugu ibibazo bikomeye, bityo urukiko rukaba rwahisemo kuringaniza kubahiriza amategeko no kwirinda guteza umutekano muke mu gihugu. Yongeyeho ko icyemezo cy'urukiko kigamije gusobanura neza itegeko nshinga no gukuraho urujijo ku matariki y'amatora ya perezida azakurikiraho muri Kenya. Hanyuma mbwire ko abantu nibura 6 bakomeretse, harimo umwe wakomeretse bikabije nyuma y'uko imodoka barimo ikandagiye igisasu yari cyatezwe mu muhanda mu gikorwa bikekwa ko ari cy'umutwe wa Shabab mu ntara Mandera muri Kenya. Nk'uko amakuru y'ibanza bigaragaza, iyi mpanuka yabaye kuwa kane hagana saa 12 z'umugoroba hafi mu mudugudu wa Odore mu karere ka Elwak. Abo bantu bari imodoka mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser mu muhanda ukoreshwa cyane wa Mandera Elwak. Ubwo icyo gisasu cyaturikaga, abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya Elwak kugira ngo bavurwe. Abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi batangaje ko umwe muri abo yari yakirembye cyane kugeza mu gitondo cyo kuwa gatanu. Polisi yatangiye iperereza kuri iyo mpanuka ariko yari yemeza ku mugaragaro abayigizemo uruhare. Nk'uko inkuru y'ikinyamakuru The Kenyanizi bivuga, Al-Shabaab yongereye ibitero ku mpaka wa Kenya na Somalia, ikora nibura ibitero 25 byambukiranya imipaka mu turere twa Mandera, Garissa, Wajir na Lamu muri uyu mwaka. Abasenguzi mu by'umutekano bahuje kwiyongera ku bitero n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje byo kugaba ibitero ku mutwe wa Al-Shabaab mu ntara ya Jubaland muri Somalia, bikekwa ko byasunikiye bamwe muri Kenya. Icyumweru kimwe mbere yaho ku itariki 28 Nyakanga, abo polisi 5 ba Kenya barishwe mu kunyeshyamba za Al-Shabaab zigabye itero ku itsinda ry'abapolisi bashinzwe ibikorwa bidasanzwe Special Operations Group bari ku irondo hafi y'urugomero rwa Wanti mu karere ka Mandera. Itsinda ry'ubufasha bwari bwohejwe gutabara nyuma y'icyo gitero naryo ryakanaye ikindi gisasu cyasenye imodoka yari yo umutamenwa. Muri Garissa inyeshyamba zishe abasirikare 4 ba Kenya Defense Forces mu gitero cy'igisasu gihishe mbere uko abapolisi 6 ba polisi y'igihugu bapfira mu gico cyakurikiyeho. Ndaranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banzi ko Leta z'Ubumwe za Amerika zakomeje gushyira Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo ku rwego rwa 4 rwa do not travel, zisaba Abanyamerika kutajya muri ibyo bihugu kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola. Icyemezo cyafashwe n'ubwo ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya indwara Africa CDC n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS basabye ko izi ngamba zasubirwamo kubera ko Uganda yari imaze ibyumweru nta murwayi mushya wa Ebola ibonye. Umuyobozi wa Africa CDC Dr Jean Kaseya yinenze ibyo yise gukoresha ibipimo bitandukanye, avuga ko ibihugu bimwe bifatirwa ingamba zikomeye kurusha ibindi nubwo ibyago biba bisasaba Amerika gukuraho izi mbogamizi ku ngendo za Uganda. Ashimangira ko ibihugu bigaragaza ukuri ku byorezo bidakwiye guhanwa. Ku ruhande rwayo, Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yavuze ko intego yayo ya mbere ari ukurinda abaturage bayo no gukumira ko Ebola yagera muri Amerika mu gihe ikomeje gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya iki cyorezo. Amerika yatangaje andi mafaranga angana na $172 z'amadolari y'Amerika bituma inkunga yayo yose yari ibikorwa byo guhangana na Ebola n'ubwirinzi igera kuri $512 z'amadolari, hiyongereho inkunga y'ubutabazi ingana na $350 z'amadolari. OMS yashimiye Uganda kuba yarashoboye guhashya icyorezo kikarangira ku mugaragaro mu minsi 40 nta bwandu bushya. Mu gihe cy'icyorezo Uganda yanditse abantu 20 banduye, muri bo 15 bakuye ubwandu muri Kongo Kinshasa, 2 barapfuye, 18 barakize. Abategetsi ba Uganda bavuga ko gukomeza kubuza ingendo bidashingiye ku bimenyetso bya siyansi kandi bikomeje kugira ingaruka ku bukungu bw'iki gihugu.
Mbabwire kandi ko inteko ishinga amategeko ya Uganda yemeje ubusabe bushyigikiwe na leta bwo gutanga uruhushya rwo kohereza ingabo za Uganda muri Gaza nyuma y'ubutumire bwa Amerika bwo muri gahunda ya Perezida Donald Trump yitwa urwego rw'amahoro cyangwa se Board of Peace. Ubu busabe bwatanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Uganda na Minisitiri w'Ingabo Kiryowa Kiwanuka yabwiye abadepite ko ingabo za Uganda zifite ubunararibonye n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu mu bikorwa mpuzamahanga by'amahoro. Uko kwemezwa k'ubwo busabe nicyo kimenyetso cya mbere cyo mu ruhame cya Uganda cy'uko ishaka gutanga abasirikare mu ngabo mpuzamahanga ziteganyijwe zo gusubiza ibintu mu buryo muri Gaza. Muri Nyakanga uyu mwaka ikinyamakuru The New Vision cya leta ya Uganda cyari cyatangaje gisubiramo abagihaye amakuru bo mu ngabo za Uganda ko Perezida wa Amerika Donald Trump yasabye Perezida Museveni gutanga ubufasha bwa gisirikare bwo muri iyo gahunda y'urwego rw'amahoro igamije gushyiraho ingabo mpuzamahanga zo gufasha mu gucunga umutekano muri Gaza. Abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaje impungenge ku mutekano w'abasirikare bazoherezwa, uburyo bazishyurwa n'ingaruka zishobora kubaho ku mubano wa Uganda n'ibindi bihugu. Guverinoma yasobanuye ko amasezerano agiye mu ingabo zizakorera muri Gaza cyangwa se Status of Forces Agreement azashyirwaho nyuma y'uko inteko yemeje ubwo butumwa. Naho abanyarwanda bari mu kiriro cy'urupfu rw'umukinnyi w'umupira w'amaguru wari uzwi cyane muri icyo gihugu nyuma y'uko yakubiswe n'abakekwa ko ari abajura hafi y'urugo rwe mu murwa mukuru Kampala. Polisi yavuze ko David Owori wari ufite imyaka 27 yakubiswe bikaza kuviramo urupfu nyuma yo guhangana n'abagerageza kwiba telefone ye n'ibindi atunze. Byatumye abantu benshi bagaragaza ko bari batewe n'urupfu rwe ndetse n'umurakari bwongera ko mu baturage muri Uganda bujyanye n'ibyaha by'urugomo. Owori yari kapiteni w'ikipe ya Sport Club Villa, ikipe ya mbere ifite ibikombe byinshi bya shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Uganda. Yakineye nka myugariro umukinnyi wo hagati mu kibuga, yanakiniye ikipe y'igihugu ya Uganda The Cranes cyangwa se imisambi ya Uganda mu kinyarwanda. AS Villa yasohoye itangazo igira iti twatakaje urenze umukinnyi, twatakaje umuyobozi, umuvandimwe n'inshuti. Abayibonye bavuze ko mu ijoro ryo kuwa kabiri itsinda ry'abateye bamukubise amabuye asaswa mu muhanda nyuma bakamwe ubundi bagahunga bakamusiga yataye ubwenge. Hassan Kasenge umuvugizi w'ikipe ya Villa yabwiye abanyamakuru ko Owori yatewe ari hanze y'urugo rwe Emakindye, agace ko mu nkengero ya Kampala. Ati umukinnyi yatezwe n'ibiraro ubwo yarageze hafi y'urugo rwe agira ibikomere biteje inkeke ku buzima bwe mbere yuko yihutanwa akajyanwa kwa muganga. Owori yihutanwe yajyanwe ku ivuriro riri hafi aho ngaho nyuma aza kujyanwa ku ivuriro ryigenga mu mujyi wa Kampala, ariko yapfuye kuwa gatatu azize ibikomere yari yagize. Umuvugizi wa polisi ikorera muri ako gace Rachel Kawara yavuze ko abakora iperereza hari ibyo barimo gukurikirana bishobora gutuma bamenya bamwishe. Urupfu rwa Owori rwateje kugwa mu kantu muri Uganda. Abo mu rwego rw'umupira w'amaguru barimo abafana n'abakinanye nawe hamwe n'abanyapolitike basaba ko batanga ubutabera. Naho Tanzania na Uganda basinye amasezerano y'ubufatanye ya miliyari 20 z'amadolari y'Amerika na Vitor Bahrain yo kubaka uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli, ububiko n'ibikoresho itanga. Bityo ubufatanye bwa EACOP buva kohereza ibicuruzwa mu mahanga bidatunganijwe bujya kugutunganya no kwirakwiriza lisansi. Perezida wa Uganda na mugenzi wa Tanzania kuwa kane bahagarikiye isinywa ry'amasezerano y'ubwumvikane ku bufatanye bw'ikigo Vitor cyo mu bwami bwa Bahrain ku bijyanye n'ingamba zo guteza imbere umujyi yatanga kugira ngo ube icyanya cy'ibijyanye n'ingufu mu karere. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ati ndashimira nyakubahwa Perezida Museveni ku bufatanye bukomeza gushimangira umubano hagati ya Tanzania na Uganda no kuzana inyungu abaturage b'ibihugu byacu. Yavuze ko uyu mushinga ari igice cy'icyerekezo ibihugu byombi bihuriyeho cyo kongera agaciro k'umutungo kamere wabyo no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu. Ishyirwa mu bikorwa ryawo rizatuma haba amahirwe menshi y'akazi n'ishoramari bifasha abaturage kungukira kurushaho mu mikorere yose y'urwego rw'ingufu ndetse binazamura iterambere ry'ubukungu muri Tanzania ndetse no muri Uganda. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditse ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yafunguye imfungwa 15 zifitanye isano n'umutwe w'inyeshyamba yo mu Ventura mwerekanye ububasha ryafashijwe na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Urukurikirane rw'imodoka rwavuye Bene ku mugoroba kuwa kane runyura muri Uganda mbere yo kugera muri Rucuru mu gitondo cyo kuwa gatanu. Abo imfungwa za biro rya FC ririmo mu Ventura nk'ishami ryayo rya gisirikare. Icyo gikorwa cyakozwe muri gahunda y'amasezerano y'amahoro yashyizweho mu mukono muri Nzeri umwaka ushize. Ni igikorwa kirimo kubonwa nk'intambwe ikomeye yo kubaka icyizere mu bikorwa bigamije guhosha ubushyamirane mu burasirazuba bwa Kongo. Seyiseri nk'umuhuza afite uruhande bugamiyeho yavuze ko irekurwa ry'izo mfungwa ryakozwe ubarizo ingamba zikomeza kurinda indwara zirimo na Ebola. Seyiseri yavuze ko ifite icyizere ko icyo gikorwa kizongera guhuza imiryango no gucira inzira ibindi bikorwa byo guhererekanya imfungwa. Yakurikiye intambwe zateye imbere muri Gicurasi umwaka ushize ubwo abasirikare ba leta ya Kongo barekurwaga na FCM Ventura mu rwego rw'iyo gahunda ya Doha. Irerekanye ryo kuwa kane intambwe ya mbere ifatika itewe mu ishyirwa mu ngiro ry'iby'imane zombi ziyemeje muri gahunda ya Doha. Inarimo kwemeza ko bakora ubutabazi bagera hari abawukeneye n'igenzurwa ry'agahenge. Mu karere kamaze imyaka mu ntambara irekurwa ry'imfungwa ribaye akanya k'imboneka rimwe k'intambwe itewe muri iyi gahunda y'amahoro ijegajega. Ihuriro Alliance Fleuve Congo kuwa gatatu ryatangaje ishyirwaho ry'umuyobozi w'ishami n'abamwungirije babiri bashinzwe ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Ibi byatangajwe mu mwanzuro washyizweho umukono na Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije wa FCM Ventura. Hashingiwe kuri uyu mwanzuro, Jean Philippe Chubaka Mashamba yashyizweho nk'umuyobozi w'ishami ry'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Hanashyizweho abayobozi babiri bungirije muri iryo shami, Shyaka Jean Paul ushinzwe ivugurura ry'inzego z'ubutabera na Mugisati
Basima Emmanuel ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Iri huriro rirwanya ubutegetsi rivuga ko uyu mwanzuro ari igice cy'igikorwa gikomeje cyo kongera imbaraga mu rwego rw'ubutabera mu duce rigenzura nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post, hashingiwe ku mpamvu zikomeye zo gusubiza ibyifuzo by'abaturage bijyanye n'ubutabera no kubona ubutabera hagamijwe guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu muryango. Nk'uko bigaragara muri uwo mwanzuro, inyandiko yongera gushimangira ko ubutabera ari inkingi ya mwamba ya buri muryango wifuza ituze, ubutabera n'iterambere, ikanagaragaza ibyifuzo byagaragajwe n'abaturage bo mu bice byabohowe ndetse n'uko bikeneye byihutirwa gusubizwa. Uyu mwanzuro wasinywe na Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, akaba n'umuhuzabikorwa wungirije wa M23 mu bya politiki, ubutegetsi, amategeko na diplomasi, wemejwe na Corneille Nangayo Beru, umuhuzabikorwa wa M23. Bibaye mu gihe M23 ikomeje gushyiraho inzego z'ubutegetsi n'izindi nzego mu duce yafashe igenzura nyuma yo kwegera imbere cyane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Zirendo ryongeye kwisuganya mu ntara Kivu Amajyepfo nyuma y'igihe muri aka gace hagaragara gahenge. Byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Colonel Rugabo Fidele mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, ati nyuma yo gutakaza Kimete na Kabanja, abanzi b'amahoro ari bo FARDC, FDNB, FDLR na Zirendo bongeye kwisuganya. Yakomeje avuga ko ku murongo wa Nagatete hari batayo imwe y'ingabo z'u Burundi, kuwa Rurimba akaba regiment ebyiri za FARDC, mu gihe kwa Kirembwe hari batayo ebyiri za FDLR. Yavuze ko zose zerekejwe mu gace ka Kabanja. Colonel Rugabo Fidele yavuze ko M23 yiteguye guhangana n'icyo yise kongera kwisuganya kw'iri huriro, ati tuzarengera abaturage bacu. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryongeye kwisuganya mu gihe muri Sud Kivu hari hamaze igihe hagaragara ituze ugereranyije n'imirwano yari imaze amezi ibera muri iyo ntara. Kugeza ubuyobozi bwa FARDC, ingabo z'Uburundi ndetse n'abandi bavuzwe muri aya makuru ntibaragira icyo batangaza ku byo M23 ivuga. Mbabwire kandi ko Maître Maniragaba bya Shoni John uzi nk'umunyamurenge bagize uruhare mu rugamba rwo kwirwanaho mu Minembwe afatanyije n'umutwe wa twirwaneho, akaba ari no mu bagize uwo mutwe wakizagaragara ubutumwa bukomeye busaba abanyamurenge bari hirya no hino kongera gutekereza kubaka no guteza imbere Minembwe n'ibice bibikikije. Mu butumwa yise Appel à la Renaissance de Minembwe, l'aide de rebâtir et d'améliorer notre terre ancestrale, Maître Byashoni yavuze ko igihe kigeze kugira ngo abaturage bahurize hamwe imbaraga mu kongera kubaka Minembwe nyuma y'imyaka myinshi yaranzwe n'intambara n'isenyuka. Yagaragaje ko imyaka isaga 10 y'intambara yasize ibikorwa remezo byinshi byarangiritse ndetse abaturage benshi bagatandukanywa n'abo bakomoka. Nk'uko abyivugira ngo abaturage ba Minembwe bifuza kubona amahoro arambye n'iterambere rizabafasha kongera kuba mu mutekano no gusana iby'intambara yangije. Muri ubwo butumwa kandi Maître Byashoni yavuze kandi ko intambara yabereye muri Moe ndetse na Haut Plateau zo muri Kivu Amajyepfo yagize ingaruka zikomeye ku banyamurenge. Atanga ibitekerezo bye ku mateka n'inkomoko y'abanyamurenge, agaragaza ko bafite uburenganzira ku butaka bwabo, ndetse yavuze ko ibitekerezo bibashinja kuba abanyamahanga bitajyanye n'uko byumva ndetse n'uko asobanura amateka y'ako gace. Yavuze ko abona ibintu bihagaze kuri ubu ubutwari bw'abarwanyi ba twirwaneho n'abafatanije barimo M23 bwatanze icyizere gishya cyo kongera kubaka Minembwe no kuyigira umujyi ujyanye n'igihe ufite isuku, ibikorwa remezo n'iterambere rirambye. Ibi yabigaragaje nk'ibitekerezo n'isuzuma rye bwite muri ubwo butumwa. Maître Byashoni yahamagariye abanyamurenge cyane cyane abo mu gihugu no mu mahanga kongera guhuza imbaraga no gutaha iwabo kugira ngo ufatanye kubaka imihana yabo, gusana insengero, amashuri, ibigo nderabuzima no kongera gutunganya ahantu hafatwa nk'amateka y'abakurambere. Yashimangiye ko buri wese afite uruhare mu kubaka ejo hazaza ha Minembwe, ariko asaba by'umwihariko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 45 kugira uruhare rugaragara muri uwo mugambi. Yanibukije kandi ko ubunararibonye bw'abakuru bukwiye kubaho no kwifashishwa mu kubaka Minembwe, Mikenke n'ibindi bice bigize Moye ndetse na Haut Plateau. Mu gusoza ubutumwa bw'Maître Maniragaba bya Shoni John yavuze ko kongera gutaha no kubaka aho hantu aho abantu bakomoka ari inzira yo kurinda amateka n'umurage w'abakurambere. Ashimangira mu magambo agira ati gutaha ni ukurwana, kubaka ni ugutsinda. Ubutumwa yatangaje ari Bukavu waramaze igihe gitavuye mu Minembwe bukomeje kugibwaho impaka n'abatandukanye bitewe n'uko bugaruka ku mateka, umutekano n'icyerekezo cy'iterambere rya Minembwe. Mabwire kandi ko Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibiganiro by'igihugu biteganijwe mu rwego rwo kuganira ku hazaza h'igihugu no kuvugura imiyoborere bitazitabirwa n'Alliance Fleuve Congo ndetse na MLDP twirwaneho. Aya makuru yatangajwe na Guverinoma, yavuze ko ibyo biganiro bizabera ku butaka bwa Kongo kandi bikazakorwa hakurikijwe umurongo washyizweho na Perezida Tshisekedi. Yavuze kandi ko bizashingira ku ngiro z'inama nkuru y'igihugu Conference Nationale Souveraine aho kuzashingira ku masezerano ya Sun City. Guverinoma yavuze ko idafite impamvu yo kwakira imitwe y'irwanya muri ibyo biganiro, yongera ko imyanzuro izayivamo itazatangira gushyirwa mu bikorwa mbere y'uko mandiri ya Perezida Tshisekedi irangira muri 2028. Nyuma y'aho abaturage bazamagarirwa kwitabira referendum kugira ngo yemeze itegeko nshinga rishya mbere y'igihe cy'inzibacyuho kizategura amatora mashya no gushyiraho inzego nshya z'ubutegetsi. Abakurikirana ibera muri Kongo bavuga ko icyemezo cyo kudatumira M23 gishobora gukomeza guteza impaka ku musaruro ibyo biganiro bizatanga. Babishimangira ko imitwe imaze igaragaza ko abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa bahura n'ihohoterwa n'akarengane bikomoka ku butegetsi buriho, kandi ikavuga ko ari byo byatumye ifata intwaro. Ku rundi ruhande leta ya Kongo ikomeje gufata M23 nk'umutwe witwaje intwaro udakwiye kwitabira ibiganiro by'imbere mu gihugu, ivuga ko ibibazo birebana nawo biri gukurikiranwa binyuze mu zindi nzira z'ibiganiro birimo ibiganiro bya Doha. Hari kandi abasenguzi bagaragaza ko M23 bafatanije barimo MLDP twirwaneho bakomeje kugenza ibice bitandukanye bya Kongo Kinshasa, bityo ko bireba mu buryo butaziguye batari mu biganiro by'imbere mu gihugu bishobora gutuma imyanzuro izabivamo izagorana gushyirwa
ishyirwa mu bikorwa muri utwo duce, cyane cyane ku bibazo by'umutekano, imiyoborere n'icyizere hagati y'impande zihanganye. Abandi nabo bavuga ko ibyo biganiro bishobora gutanga umusaruro mu rwego rwo guteza imbere ubwiyunge hagati y'abanyapolitiki n'izindi nzego za societe civile. Icyakora bagasanga ikibazo cy'intambara n'ubusaza bwa Kongo gishobora gusaba indi nzira yihariye iri impande zose zifite uruhare muri ayo makimbirane. Mu gihe leta ya Kongo ikomeje imyiteguro y'iyo nama, abaturage n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gukurikirana hafi niba ibyo biganiro bizabasha kubaka ubwumvikane busesuye, cyangwa niba kudahuza impande zose zifite uruhare mu bibazo bya Kongo bizagira ingaruka ku ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro izabifatirwamo. Ese waba ufite indwara zakubayeho akarande? Reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi, yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura akarande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi, cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho, kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera.